Kumpanya Otso Paris LDA hanesang loza manu nebe fornece produto hahan qualidade ba manu manuradi novahi husi produto Thunderbird. Produto Thunderbird hanesang produto bahahan manu novahi nebe conhecido liu iha nação Filipina. Daudaugne kumpanya Otso Paris LDA nebe halau atividade fan hahan manu novahinian iha aimutin fornece ona hahan qualidade husi produto Thunderbird iha Timor Leste. Produto husi Thunderbird sira makhanesan hahan ba manu hahu husi manu nebe foin fera lorong primeiro to manu sira nebe prepara atu halo kaben fali ho manu aman selo inclui hahan ba manu aman sira nebe prepara atu futu. Tambah Timor Leste ho Filipina iha kultura hanesan ma komunidade barak gosta futu manu. Nain ba kumpanya Otso Paris LDA Mario Aguason Paris explica katak sira hahu produto hakiak manu tambah hareba Timor Leste ho Filipina nebe iha kultura hanesang futu manu. No produto nebe sira importa maine mak produto Thunderbird nebe conhecido nia qualidade iha Filipina. Kami mulai yang produk yang itu yang untuk pelihara yang ayam. Masalahnya Timor Leste sama kultura Filipina dia mau adu ayam. Baru saya ini kami bawa yang produk dari yang paling besar. Dia punya pabrik di seluruh Filipina itu Thunderbird. Thunderbird produk yang dia punya produk itu untuk pakan ayam, untuk adu. Ada juga yang untuk babi, ada yang untuk manuradi gitu. So kami bawa dari Filipina yang produk yang paling bagus. So kita introduce di itu sekarang sudah semua banyak, tapi masih banyak di kampung-kampung belum tahu. Tapi kami punya pakan itu sudah di Los Palos, di Upusi, di Suai, Baukau, semua di Ermena, sebanyak itu. Manatu itu semua sudah. BKK pun sudah sampai. So kami pun ada orang-orang dari Timor Leste angkat kami punya barang dia dua-dua ada di Hera, ada di sini, berapa tempat sudah di sini. Além de companhia Otso Paris fornece hahan manu yang nebe qualidade, nain ba companhia mos hakiak manu nebe importa husi nação Filipina. Husi produto Thunderbird hahan ba manu manuradi no fahi iha oi hone fungsang mos lahanesan. Ba manu nebe foin fera ni hahan lahanesan ho manu hirak nebe semana tolu ona ka fulang ida ona. Ba manu sira nebe fulang ida baleten mos ni hahan lahanesan. Inclui hahan ba manu nebe kumpanya Otso Paris prepara atau bafutu. Hahan ba manu nebe kumpanya Otso Paris prepara bafutu iha oin barak. Tambah manu amang nebe prepara bafutu ne tengke iha forsa. Laos manu amang nebe bokur, se manu bokur labele futu tan batodan. Alende hakiak manu husi Filipina iha mos manuradi no fahi. Daudau ne kumpanya Otso Paris hakiak ona manu Filipina quase rihun ida racing. No manu radi quase rihun rua racing. Iha prosesu hakiak manu husi Filipina manuradi no fahi ne kumpanya Otso Paris iha fasilidade nebe kompleto. Hanesang makina balut manu tolong nomos fasilidade selo. Makina balut manu tolong ihan neng. Makina ida bele akumula manu tolong to atus 5 racing. No iha balung akumula det manu tolong atus sida racing. Iha mos makina balut manu radinya tolong. Usi manu Filipina nebe iha quase rihun ida racing ne. Balun foing makfera, balung semana rua, balung pulan tolu, balung kumpanya prepara ona atu fokaben ho manu aman selo, no manu aman balung prepara bafutu. Iha mos manu Filipina balung nebe fan. Daudau ne komunidade barak makhatena ona kumpanya Otso Paris ne faten. Nune sira barak mak basosa ona produto Thunderbird hahan ba manu manuradi no fahi nebe kumpanya ne oferece. Sekarang saya pelihara ayam sudah mungkin 1,000 lebih. Bebek pun 2,000, hitung 2,000. Babi dulu saya itu banyak, tapi karena ESM kita boleh lagi. Yang penting kita itu yang untuk kesehatan, biosecure kita ada pengalaman untuk kasih biar tidak
sampai dapat karena sakit lagi. So sekarang kami itu bagus, itu ada bantuan dari agrikultur. Kita impor, dia bantu untuk kita itu pun ajar dia bagaimana untuk di sini Timor Leste itu luas, tanahnya luas, tapi tidak tahu pakai bagaimana. Tidak tahu pakai, so kita ajar sekarang. So sampai itu pun itu nanti kita lihat bagaimana bebek pun sekarang banyak karena dia bilang tinggi. Datang ke rumah dia cari bebek untuk bubur. Di hospital sekarang, saya bilang, kalau itu kami ada itu, kita ajar dia bagaimana agar itu pun. Companhia Otso Paris hahuni atividade ihatinan rihun rua sanulu resin ida. No companhia nemos fona serviço ba Timor-Wan Balong. Nain ba companhia Otso Paris mos dehan, siramos hanoringona ema barak, oinsa hakiak manu hodiak, fohan manu to oinsa fokaben, kasoran manu aman ho inan, ida nebe mak merese kabeleona atau fokabel. Atividade hakiak manu importa hahan manu niang husi produto Thunderbird husi nasaung Filipina, Companhia Otso Paris LDA-mos kria fatin ba arena futumanu iha tibar. Fatin arena futumanu kompleto ho background monitoring, fatin ba sound system inclui fatin ba comunidade sira nebe hakarak asisti direita. Tibar mo sanesan fatin descansanian ba naing Companhia Otso Paris, no fatin hakiak manu manuradi no fahi. Alende iha aimutin. May be bahahan manunian fang hutu iha aimutin. Alende tibar fatin seluk hakiak fahin no manuradi husi Companhia Otso Paris mak iha oikusi. Fatin ne kuaze manuradi rihun ida atus walu. Fahimos barak mak hakiak iha neba. Produto Thunderbird hahan ba manu manuradi no fahine Companhia Otso Paris introdusona ba ema barak. Maske iha area rural barak mak sidaw hatene, may be Companhia Rasik faheona tolos palus, Waikusi, Suai, Baucau, Ermera, Manatutu, Novikeke. Atividade Companhia Otso Paris ne beha huhusitinan rihun rua sanul racing idane, oras ne fulang idadet siratenki gasta kontainer tolu bahahan manuniang. Tambah ema barak makhatenona sirania produto. Atividade importa produto hahan manuniang no importa manu Filipina ne, completo ho documentos. No li husi dalang legal, no hetan kontrol husi governo Timor Leste. Ayam dari Filipina. Kami pun import ayam dari Filipina. Kita bikin surat-surat, tapi bukan sembarang, itu pun ada kriteria, itu pun ada pun aturan. Apa ayam itu dan semua pun ada macam hak sertifikat baru bawa di sana. Masalah kalau jalan tikus banyak yang ayam jalan tikus masuk, tapi tidak ada kontrol dari pemerintah. Kita bawa ayam dari Filipina tapi pakai pesawat, baru dia jalan pun surat-surat untuk itu sudah lengkap. So, sampai di sini tidak ada jacek lagi. Atividade Companhia Otso Paris nemos iha ona licença si governo. No governo Rasik batona iha Filipina o dihare diretamente fábrica produto Thunderbird, fábrica nebe produz hahan bamanu manuradi no fahi. No governo lihosi Ministério Agricultura mos ona ajuda ba companhia ne o insato pravene hosi morasira nebe bele hadai bamanu no fahi.